Shubor Nagashlam Jong Nongsan Hima. Ka Sarkar Meghalaya Langba Katanat Community and Rural Development Hanegasngi Kalakot Ikinongelam Kaseng Khasi Niam Tunrai Niam Tri Bat Kuwei Bakin dia Thir Jumut Halor Kijinge Kebaki Kia Kandu Hagani Kijinge Kandu Lang Layadon Rangkaru U Principal Secretary Jongka Sarkar U Badipet Yakatanat Community and Rural Development U S. Sampath Kumar Hagani Kijinge Kandu Lang Ki Kanun Baper Gila Ai Jingmut Mat pensngau ya kejing kebaki kia kendo baru ya kejing terang keba meki kikwa habai keren berkinong tok kebor hadin balawai kejing pelu jumut kinong elam kaseng kasi bat seng right kilapan pau ya kejing sngaukmen bak Sarkar kalakot iki banyak keren bat kikermen bagi jing kebaki kia kendo man la kebor enla ban penbek nok loi kat bala baru ban pai kemat lem na kebenta kejing don kam kajungki Kadau pelong ini banwan seni mataksni kedai kadau jong kinong song kepada hakal yang kijaka jong ka kasih bajan hills dah kabopuram ya kamakari high court pat ka government ke jongi waktu samla jongi balawan sekmat bandawa ya kata ka jeng ya kendo kejeng jeng ha ka senong ka ba usong usa bat ha keleng ki jaka ki ba penwit ya kelenti lek phai khado ka jong ki khon jong kan diam tre niam kasi sa ublai trai kan kalong ka pop kasang ka ba persya ban pendep ya kano kaput kamet yak mot kaput kabangin diwan kado show bulai te ka takabas ngoburam ya ka makali high court kala sim khia ya kani hakan nongrem kabangiwan seperti ban kamaya ka hok pandang la akut kata kasngi kapor ka jangi ngin lek phai show utrai katkom ko jengai ngin lek phai lengba kading te kani ke jeng kia kendo hang neha khasir ya ki jaka pendep niam sengilak kado in batai presiden jong kesang kasih tangapat ngan su batai kandiat haka jeng edai bat ke problem kebangi ya kendo ha Giant Hills kaba ha Giant Hills ki senraj hakaleng ki jaka jong Giant Hills kidon laka jong ke jaka thang nado ki por menberim bagi nongbo nong thau kila bo kajaka ba kentang bandai phai show boleh try kan te ka kejing ye kendo jing jong ipat hajan hills kalong ha kinong yalam sinong kiba la don sako ipat kejingat kila long majority maki ha kata ka sinong pandangi khon kiriat ki jongi ki yo ya ka scheme manswa kekersian kene ke forest department dakaba buruk bahkan mau ya kerteng jong makam bel sulai bala bang kwa hadwaru belai bara kacing persiau yang jong belai try kenrat wan ra ya kene ke eco friendly crematorium sakapathai kaba yarap yengi ki khon niam tre niam kasi hakaleng ki jaka wat ke government ro kala phai din sangi kalau don kata kajing kita kular hapadeng ke forest department bat ke senda juai ke balong katrai jom kene ke crematorium ke pemerintah lengba ke peten ke bangila deble nado usnem arjar khatlai ti ke government kala kersan ban sna yakini kejing sna ki pakodor namar ba kane ke kejing tei kayarap yangi ya kapor kaya rap ro ya kane ka ong kabangi ong ka pollution free kaya rap ro ya ka jinglut namar ba ha kini ki rukom thang jongi ki man berim kidang ye tho general secretary mene ni padan kam de ki pasor mo na padan kam de ki dengse handre man ta pat ha kane ka teknologi ka pementa ngin ka jinglut kan dewa tang lai spak ban pan kam ya ka deng ka ba sifut ke jengjerong ban pendep
ya kamet yak yok jong no le kano ki bala dai bandak phai shok blai temanta kala ya ke government kala support katukan ni teli athau teli kala support menswa ka support nyau teli handai menta kala senge na do usnem arajar khatsan na do usnem arajar khan riu khan nyau ka klem ai jeng karsan so ya ki khon niam tre niam kasi hakaleng ki jaga handai menta pat ki khon jongi ki yo jengi rapat kidon ki bayo na ka MDC scheme hapo jan di hills kumbalay teli ki yo pat na ki MLA MP scheme kataro kayarap hiyangi ban yo ban pendep ban sna ya kita ki jingtai naga benta pangin bakat kum ka katin ko ong ba im kan yam im ka jai bro te kawai ka problem ka bangi mata kal along hi mata kawai ka hadak yangi kinong penyat nado ka senrai juai hado ka sengkilang hado ka sengketu senrai sengketu niam tre sengkasi ka ba kinong yalam senong menta ki penwit bakim ailat ban clear ya NOC ban sna ban penwandur ya kini ke jingtai ko magana example if menta ha ka senong menso bi kadon ka we ka scheme ka ba ki le ki khon ka senrai ki yo na u MP bat MLA la adap leveling ya kajaka handai hadin ba ki la ya kelumar ki khang persa ki krem INOC hado menta ka siro kimpat yo te kane ka kam kala apoy sa do ka table jong deputy commissioner jong ka West Gentle district handai hado mentaro 4 yo jeng tiap ja ayu te nga ngasngau ban ong ba ka government kada adai ban ai ka direction ya ka district council ka badai ban pat ya kini ki headman ki ba chnong ba kim day ban sim ya kabor khi jongki kim day ban instigate ya kinong snong ban ya persa kawai ya kawai kejengat namar ba ngiim ha kane ka secular democracy ngidai ban burom iwai ngidai ban burom ya ka jong kiwai bat ya la ka jong handai mdai ban ya long nong son ha ka jaka song ka bangi song te kane ka jengwan jangi mata kasngi da ka bas ngau burom ya ka Makhilia High Court kabala play ya kawai ka jingkhang ka barit kadang bangin yo orong kum ki ritpat ki badan hapo kane ka state kabang ngila im la sa namar ba bawah ngitip saban wanu poreng dai tanggan yam kasin yam tre badan ha kane ka jaga hanrai menta ngila kalalong ki ritpat te menta ngala sngo ba la yo la ban ring ba penhiar mensem ba ka High Court kala play ka jingkhang ka barit kalman ba ka government kan le ya ka ai ka badan kam naga banta ki jakathang ki badan hakeleng ki than jong ka khasel patro ya ka ne ka crematorium kaba ka la simkti da ka senda joy kaba kino ki khon jong ka niam kasi niam tre ka badan hakeleng ki jaka jong ka Makhilia ki ban man pan ya ka NOC ha ka jo ka po ya ka estimate ya ka design ya ka no ka jin patay na ka sandra jwa hi ka de ka office ka papat ya kita klem dele silang kamat ya kino buman pan jingarap kamju ong m ka sandra jwa hi ka wan sa kamat ban karsan kanang ba lada hajwai le ne hasangpung haraliang tiyo kum kane sakiwai ki cakaro ki dai ban yo tang kane ki kinten jonga Tadi gajing highlight jong ka Makhilia ikut badan buram kapal tak ya ka Sarkar Makhilia ban court ya ki nong mi khmat beri na ki niam tarai nong ka niam ka niam tri manje peliu jumut mentarasni ag bedai bat ki jiga ya bi kendo ag bedai bat ka yap kado jong ni ki kasi ba kso ag niam tarai jika bengi kendo bengi bros kata kalau ba hoi bidon ni emak agak dikasih jong ya bang kerja kemlo ndai har jingai kidon ki pia lagi jong kindiam ti ndai ban persya ya ka ban pendap ya ka niam kerukom hamta mag ba kuat ya ka met jong u ne kanong yap kalau koi ka sang ko ba wat beli try kendra unma ban maaf sabia
masusi benong ba preng hat deng jung yi ki besongan po kani kan ri jung ka bri jung nyu trep ka ba ngi kasi ngi bang yuan lembau tu so pet meneng nrei hapok nang jong yema ban pendat lang jong kan ko kom kalau ke bok empat donut hadu kata-kata yagi kun kasi kala babak soal yang terai aje jong kasi bulo wan long base ke putai wan rangkat bakanyam dan kam ciu bendali wat nyam cuy ladon lupa balakanyam kurukom ladon lupa nado kanyam ke ba kayu kanyam jer kanyam tua teter kaksan dengiu kepoi kau man hado mandapoi kepuar kebun kelan non nak putai benda pendet ya kemet besar dekat mesim ding keding ke batang ya unong ya lu kambai keding ke siapan ke dukan ke stran ke batang ke lektar ke jemprut le keding ke banglarana nak peyeng lengkap ke kerpat kepon hobi terkena sebelum saya ketukar ya ketuk telang ni yang ngem du tang ke met yap tak kena keding ke siapan ni ke jemprut ni ke lektar ni ke kena ke buat ding le dah kata mesim ding kepada ai tak kena ke dem nado begini nak luang tei hado ngena poi jagatang haulum bagantang bantang agak pep banten ko ya kata ke mediap jang unek basa nala kata umdai tong ada bantang to lat ko la ada ila pendat ya kenyam gurukom nado kalen kepo hado ke ba kelasam bat hado ke ba la je la to biang ya ubriu boleh pai lagi medat meyau ban bam ko hado aru blai kini ba ko jadi bensa jong kanyam lada hapo kani kasi jengi ngemla ben pendat ya kani kanyam burkom sano ke to kemensian untuk tolong yapkan le ni lada kampoi siapa jaga song ne kala ban sang chen khau subtap bakal lai se kala ban kala sul ke khrei nomor ba musma ban pin ko ya ka kum kanyang burkom berkamla ban sebenarnya ban ni song sai entar lagi mi bidat biyau digidai gini ki ba pengut sa pin bang mensia mi ado kata-kata bat nasongo yutu new samla ba air tu ka siai ada tu ka red petition cek ke kod au harga ka kedai bat ke kod kalau air ka judgment ke babiang dak ba kapta yang sarkar bahkan kolekkan yang mentarasni tinggi yok mak sarkar betul muram leo ben percaya yaki jing kam jadi bat akajo ka po ni kerpon do ya kita dinong punya celong babat ya ka an harjo kiti bakim dei ban suto bakla ba kung kilo punya celong kini maki man pe ya ka development but welfare yang celong ka tau om man ya pi ibor po song po tau nomor kimla ban bat ya ka an harjo kiti nomor katung ka an jong ka hukum jong ka an hikalong ba nobody is above the law and ignorance of the law is no excuse. But nani sa kamal hadir na ikan dak sarkar ng pipkat ayang ika juba ko bakumno ka igikeno nanganya sa kamal but number ba nobody is above the law and ignorance of law is no excuse. Hakatang nunglim nganya fight but bangin job. Di tangkata ngamun event kan nasudunay scam ba lumba jing kerpal ni beli tak kenal ye gini puru ba jing ni khoi kinon ulong kenang ba gini wa song sok sang san adi sa pertai kabangiwan bat imtang sipor bat baniya bali phairu dakang ti badai selagi medat meya jongi bol dikis demi ba hukum kita kidan kiba siap pendai tak pos rong kumto kidan bagi bangya bani syakot ki asli ban pokot kidan ki asli ki order lami nak kot ki bangla ai kopi sok sarkar mentan kita kopi lu menci au sam khat au arja khat pra bila sirkulat kita berkhot support ki DC ki SP ada ai kopi support kini ki district councils bakin betah ini ki CM ki wadadar ki sordar ki bakin buat ini ki ki ada ngadet mana wadal ba ai sarkar ba kata baar kepada kepis ba melim angka aja kan yo kaba
Dari ke kes pembelian hantu lagi ke kuat ke friends dan ke item ke kuna ke masyarakat kita uwe orang ba angtu tidak angut ke bahasa fine kuna akan dua silap tentang berwe. Ketua ko ada akan barang submit mentan aku. Ketua barang dia ketua bapa beliau serta ke ikut ke senang mentan. Maukan. Ketua ada mentan dengan kun hadu ke pui ke bagi orang ban pajan zat su tau mau nong beliau lu. Ndrei aga dinget ini kasi ba yo mau nong ni pilih tak tu mau pun jubit. Kebasang ko mahado kata. Idan wata ba piniyo kita lu jubit. Pandai pada bagi dabo le niam le kom le dia. People sekali pangkos. Nak polisi terekam hejang ke government. Namar ba habakapan ya ka kipan ya kan ke teknologi ni kelam ai handrai anda lawan dak MOU tengin ai tengila ong ni ke government ka dai ban pendon kamhok kanang ba baro ki ba dai ban yo handrai ka ba sneu kendit pat hanga komu presiden jong ka sana juai ba ye tho EDFO social forestry ki ong ban tip tha e kana selong ba what accept so gino ki application na ka banta ke crematorium handrai mentah hagi ni kendias ngi hadin balawan kene ka kawan kene ka high court direction kilawan kesan kita ki list kumba live away teli ki list ki bawan sasen rajwai ki baong ki baptha ay kita ki banadon ke list hangta ki ong laipan ka revise estimate na sen rajwai na ka banta kene ka crematorium ka jongpi namar ngan itu ipi menswa ha ka por ngi sanga house name arjar art kajenglut kolong khat saulak handai anda kala nang kiu ke nang yat ka kiu at hosan lak handai menta pat ha ka new schedule rate mo kene ka khat prakhat khandai kala apoi live house saulak ke we ke crematorium bat ke government kila pengkiu menta san lak pat na ka benta ban sna ka toilet bat ke fencing handai I kumba ke government kala astang ban perkhat biang ya kane ka kam na kermen ba ketu ke jingkang ka bakila akhang house name arajar khat new nga kermen ba kin pleno e kamanta khanang ba ki khon jong kanyam kasin yam tre ba kin yo ya ko hok ke jong ki kumba ka to kalis bangin asomit mene nado kabawan na kaseng kasi kabawan na sen rajwai kabawan na kitu ki seng ketu sen raj kabawan ketu ki list baru akbaran hang to ha ka jo ko pon na ka liang ke department ke deban pe ba ha ki snong ke bala adon kamde syo ban ai na ma ketu to automatically kan reject iki namar ba kidon higa snong ki badan ha to kelis tang ba kila yo jingirap no na ki MLA ban MP hajan til simenta ki babon ki to ki crematorium de ki ba contribute ki MLA bat ki MP naga scheme ko jongki ya Dr. Asilalo hakapor jong long forest minister upai ki officer jong ban kendo yengi ban pan tingin adep assign ya ka MOU bat ki hadin jong kata ka forest ka sanction ko bas pautuli kamdai de scheme ka sanction ba naga department hadin kata ka wan pat sa arpautuli ki scheme ka buan lang sa kasil mo ka buan sa west kasil ka buan sa boy hanang po rasna habar ni ro ko way nang ta sa garohil artli ki badang sa man ta ba pat inaugurate kadai hawaken ban wailoy kita sa artli ki badai sa constituency jong deputy CM kita ngatrai hagene ki kandidat ngi ngin sa inaugurate ki taga ya kita hadin kita ki appropriately kito ki penpenaha kito ki port ha kleriat kito ngidang up leno kinwan tu la kali bakan pen namar ba balai kene ka eco friendly crematorium kayarap ha ingin namar ba kadai ka pollution free bat banjadaro ya environment hagata kanong rim ka sarkar kawan approach sa senrajbai ban ay kene teknologi kanang banjada namar ba ladangin thangkum buju thangkum to lokum no urang ba uklat kumba atli kito ki dekse ki behe kila no te kumta nama pilai mata baka kiding kinang duna nang duna te kibiru kinang bon thandai lawan kene teknologi ke sarkar perkhat ba ban penjada ya environment datang kene kala